Misambula binaka, oya wane kamanalangi, oni nandorungo diao, may nadiwa kinarua na bisinga, may namoniti kinabagarumbuka na Radio Fiji 1 nandomay biti bongani biyanyano. Nama katalangana bengo na sasibiani na tinakaloka na bimbongi ni bukilulu, kena bima maniwalo na bimbongi ni bakarawai, may nambuza ni balo ningay namaka. Ni sambula, sai koengo na vakaleleka ni nonda itukutuku. E meithereka na oti ni vakandeo ni yabu vakabule wavo ni ronondolu tinkatolu na vuni lao ni matinitu o aya side kayum. E marora vinakatu na nonda dondonu na itaukei ratuma ira na pulangi era lakomai e nangona ni girimiti kina pasifika. E baka matata tale tiku ngani da kilei kede ena yada na Fijian Katato bata na nonda dondonu baka leoni bono o viti. Baka reitaka o aya side kayum, ni tiko ena yabu ni baka bulewa na tikina kasulia na dondonu be irna itau keningele, mera baka i bota talenga ena yau tale ka tiko ena ona na fute la kusombu. Esang ni bea baka reitaka endo na ka na People's Democratic Party, en baleta na yabu ni baka bulewa vo, baleta ni simber ni reto welika. Eka na National Federation Party, na Social Democratic Liberal Party, na Fiji Labour Party, ni rato na senga ni tiko ena songo ni kena dereki na yabu ni bakabulewa. Kaya Dr. Tupeni Mbamba, may na Sodalpa, ni senga ni baka imbalimbali be rato me rato tiko ena songo ngo. Eka na bunila o aya side kayum, ni lebu sare tiko ena songo, karedingo matalenga na yabu ni bakabulewa vo. E may rawatan na tamban ni kasi tamba kay na vakadabadaba na tumbo e ono na milyon ng dola e nembak sawoti. Tukon na iliuliu ni tambano ngo o chitoko tiko lebu na nonoto takete e nembak sawoti en 2.21 bilioni ng dola. Ongo e bumay na kena tosminaka na beka bakay labo e nanonda vanua. Kayo tiko lebu na tumbo ni rawaka e rota ni 0.1% di na nga ni lebu na musu-musu ni vakadabadaba. Kinagito, enangay kilao viti na yadana, nandaw ni beba katabuli di vo, na matatimi ni lea vito ni viti, enamo ni madha katumay. Sama isongo tiko na Kennedy Ngomi na ibola kere-kere, ni tutuango ni mataka. Pakaretaka na bali-bola ni rakvinyo ni, iranangay bakatarong tiko na kere-kere yani, kina itutuango ena madha katumay. Esa bakaretaka oti o aliberetindere, inasenga ni via tora tale na itutuongo. Esa may dawe keri na vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. Isambula binaka, na dango wadi soni dalai, na makio mani wasini ngono borota kina lali ne kabi, may na tolu kina bitu, ena moni digina porombuka, ena mbula FM, na bandu ena serre.